Televizija. RTL 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 Televizija. Samo jedna reklama. TV spektakl. TV event. Blockbuster. RTL Televizija. Ove jeseni bit ćete svjedoci stravičnih zločina. Prikupljat ćete ključne dokaze, rješavati nerješive slučajeve, a mogli biste završiti i u zatvoru. Jer RTL je dom najboljih serija. U nedjelju 25 CSI, a u 21 Zakon braće. U ponedjeljak Zakon braće, još jedna epizoda u 21:05. U srijedu 21:05 Zaboravljeni slučaj, a u 21:55 Dokaz krivnje. I ne zaboravite, najbolje serije su jedino na RTL Televiziji. Vladarice Playboyevog carstva slijedi na RTL Televiziji. You have a choice. Walk away. Do it now. I can't. I have to know. I have to find out what happened in my life. Please. Zamislite savršen svijet. Svijet u kojem je budućnost poznata. Zločini spriječeni, a krivci kažnjeni. Unaprijed. Sistem bez greške, dok se ne okrene protiv vas. Colin Farrell i Tom Cruise. Specijalni izvještaj sutra u 25 na RTL Televiziji. Imala je svega 10 godina kada je nestala. Er packte mich, ich versuchte zu schreien, aber es kam kein Laut raus. 8 godina živjela je u podrumu.
Kada su već svi izgubili nadu da je živa, ona je pobjegla. Novi ekskluzivni intervju samo na RTL Televiziji u ponedjeljak u 22 sata. Tu je tvoj dom, to znam. Rijeka je to htjela i podarila ti spas. Tu je tvoj dom. Istinu sam rekla, budi sretan što si tu. Tvoja kob je dar sa neba, budi zahvalan za nju. Princ od Egipta, uskoro na RTL Televiziji. 7 dana. Pripremi se za Fear Factor bitku. 2 tima, jedan protiv drugog u žestokoj adrenalinskoj avanturi. Preispitaj svoje mogućnosti, osvoji čast i vrhunske nagrade. Nazovi 060 594 594 i postani dio Fear Factor povijesti. Fear Factor, borba počinje. Počela je 2. godina u Hogwarts školi. A za Harrya Pottera i njegove prijatelje krenula je nova avantura. Oh dear, we are in trouble. No, nešto iz mračne povijesti škole vreba učenike. The Chamber of Secrets has indeed been opened. Terrible things are about to happen. I sada moraju krenuti u avanturu o kakvoj nisu ni sanjali. Priča koja je probudila maštu publike diljem svijeta vraća se u vaše domove. Harry Potter i Odaja tajni 25. prosinca u 25 na RTL Televiziji.